Sladk ne bi, da je bilo vse, kar je kislo. Ne bi okus jezika te spremljal zavedno. To še nam čutil kislobe. Kvad, a ima tudi ta uživa, ali tudi tako velika, kvad. Če res je to stari. Adio, pa tudi je pa oren. A to ti je tudi pa kaže, kako uživa velika, pa to vse. Ja, pač vel kaže, da je bila, pa takle, what the fuck, je tako oren. Ule, da si pa nekaj črn stari, če nisi črn. Nemo vam naprej. Kjera, napora, skoro si črn. Ne, črn. Nemo vam naprej. Naj bi bil črn. Rašte mi prasico, dej ga. Odziva, no, dej tole pa, bo treba kupci ta VR. Tekle je dela zrako, nekaj ne bi avto šifer, ne. Aj si čisto. Da te glava začne boleti tega. Ne, te ne. Ne, ko daš preč dol glava, te vrati začne boleti tega. Ko se bo tiče. Že sem tole precej realno, vega. Ja, ne bi prav. A si znam. Ja, neč bo kaj to pa treba kupiti, ker ne. Ti prav. Zdaj bo žakno več rabo ti meje, ne. I lost my job. Luja. White. Sorry, jaz bi to tičal. Adio. To je kar divje, ne. Ok, čakaj, aj še kaj je totali zanimivo, čakaj. Ja, nazaj, viš koliko jih še imaš? Ja, nije zanimivo, Ker 5 minut me ga načale, pa vidi, kak ni zanimiva. Ok, zdaj ni mono probe. Da vidimo, če je kisla grenka. Jaz obožujem limono, da reči. To je fajn kisel, full grenk. Zdaj si pa dej malo enega tega, sedaj. Kaj to si rekel? Magic mushroom? Berries. Ajo, berries. Se reče? Ja, mislim, da tak. To sem že čul neki. Ja, dej pa si ga... To je iz Indije? Ne vem, s kje je. Enga? Ja, pa si ga prigriz, pa... Gris pa ližem. Ja, tak po jeziku si full dej. Probi. Ima test, da vidimo, to naj bi naredili pa? Sladk ne bi, da je bilo vse, kar je Ne bi kislo. okus. What the fuck? Ej, sorry. So meni kisle. Bitch, what? Kot je kisl. Ja, je malo sladk. Sem Ja. še vedno je kisel malo. Ne vem, probi steknati z začetka jezika ali pa kaj. Na tek stoletja. Je sladk, ja, res. Ja. Bolj sladk. Veš, kak mene kličejo v klubi? Mes. Kurva. To je tako fukat pičke. Oooo! Mene kliče v klubi. Jack Sparrow. Evo ga. Jack Sparrow. A veš, kdo je... Zato ko zgledam tako Jack Sparrow. Daj ma pičko, mater, no. Bom jaz pokazal, kako se to vrže, pa zadane. Oooo! Bila se je noter. A te kaj ritka srbi? Ko je rekel? Kaj si rekel? Vidi. Rabimo hiter cuz na tega, pa še je treba iti jajce spraznati tega, da bi stati še.